خوش به تماشاوان هجا وکی ایرو هر کسی دید پیمانک ده نابرا هزن سوریا دموکراتیک و حکومت شامه ده هات امضا کرن و بلاف کرن. گلک خالن اوه پیمانه هنه که ایرو روش بدویاوان به شیروه و زلالیه هیا. لورا امنها برنامه کی تایبت لگل فرماندار گشتی یه هزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی پیشکش دکن دا کو ام رونیه بابجن لسر اوه پیمانه برز مظلوم گلک سپاس کو ودما خدای ما دوی دما هستیار وجب خیرات نجمه گلک سپاس نها پیشی کو قلاب پیمانه بکن گرک ام جدس پیکده بحثا وی بکن پرسا کو تکرن و لسر چه اساسی اف پیمان اریکر قبول کر بگوت یعنی بدیتنا تا خالا سرکه یا وی پیمانه یا وی اتفاقی چی پیمان پیواجو یک بود دنری پیواجو یک دا چی بود جه حجده ماه یکی دست بکرون زن واچاقه ما اتفاق راگهاند و واچاقه ما امضا کرد بود لبله چرچبه و اتفاقی تنگ بود لسر روی سکناندن گرگ بود شروع فکرن گرگ بود شبروی جی 27 ماه و ماه چون شامه یعنی دسال گل سروکی کماره احمد شرع جبینه ما چی بود جبینه که دریش چی بود دور دم مرسر نوارو که پیمانه ملحف کر و هیرو وس به لسه پشتی کو تلفنک نوار منو سروکی کماره ده چی بود اف اتفاق ما امضا کرد و مجرای اشتراجی داخویا کردم مجرى هري اساسي متخازن قال ما زانه به دفي پیمانه ده اوا اگر بست بو اوا دم که دم جلکی کو افشارات دست پیکریه قالك هولداني ما تشيبوني بكو بشر ورا سكناندن خاطر كونكوجي اللي ديجي قال ما هبو بلانك مزن هبو وجبنا كان بيشي بيقولن قالك هولداني ما تشيبون قام زانن پرتکی گلی مجی گلک دران چی بو لبلی لی مخابن یعنی مدید کو هلوسن هیزن نبنتوی نلو آستانه کو به ایرشه بسکینن جبونه ویجی مجی پیوستی دید کو ام بریاره که ویرنگی بگرن و هرن اتفاقه که ویرنگی و ویرنگی لپیشی ایرشه کو هنه پلان کنکوجی هنه پلان مزنی کل دیجی گلی مهنه کل دیجی بسکنن و جبونه کو امکان بن ما في قال لي اخوان بپارزین بله نها یک جخالن اوه پیمانه و براستی بو یک جهه حتی مروفکار بیجه حساسیته در باسپونا هزن اولکاریا هندرین بگوتن اگدن امن العام جناوا حسکه و قامش لوره وکی گوت پیمانه دهاتی نیویساندن اف چاوا به یعنی بیدویا به وی به شیروه سپاس بوک دفا سوالا پرسکر امجد خازن وی رونی بکن بری حرشتی از وی بیجم یعنی ده اتفاق ده هیا هرمی کردی چه باجار چه گند و ارتشا سوری نکبیکی و بشک اساسیه هاتی بیرکن چه جزیره دبه چه کوبانه دبه دیسا ارکا اساسی آ پارستنا هندرین یعنی آ باجارین کردان گنده کردان و هیزن ما ابلکاری اکنها و بدهندری وزارت هندور سوریه دا کو انتگراسیون وچه به اونه پیرابن اوا ویج دودی مهدا دست بی بکی حتی نیکو با انتگراسیون تمام دبه مال هفکر کو هیزه کی محدود هجمار خو بیله هجمار چند آراج بن عربم بیله هیزه کی بیله اوره درباسی باجار حسکه مربع امنی باجاری قامشلی یعنی مربع امنی الودر که درباسی وربه دور دجبونا ارکا کو انتگراسیونی و سازین که الودر که به دولت را بده چه کردن هفیزن کوره ارکی خواه بیله ارکا خود مجاری انتگراسیونی دگیرده نکول سر همی باجار همی داره بسا سیطره بکی و البته دیسا و دچرچوی خباته که ده وره کرنه و آبانه خبات وجه حطاني كو انتجراسيون ولا تشيكن تيبت انتجراسيوني هيزن ايه اندرين ولا تشيكن خبات وين حطوا شغل دونك يعني بشتي كو في خبات اخو بقدين ويج في هرمي دركبن بديتناتا يعني ايدي او ايدي بيوستي بونامينه اجبركو هيزن ابلكاري هندر دم بشكل رسمي دولتها سوري او نه اركي باراستن ايه باجارون گوندان و ريكان ايراب باش اجبركو نها دي پیمانه دنها گور هاتي گوتن براستیجی دناوا کرداد حساسیتک بیوی آوای مزن چه بی کو هزن اولکاری آندرین یانجی امن العام درباسی و دوره ببن
herkes dibêjî ku wê divê derê de belav bibin û xwe li vê derê bi cî bikin. Loma Na çek bu sanine. Va mesela gişke pek vere meşandın. Komite me تنسيقي هنا يعني اشترافي مدى اشترافي مدى رياداري مهنة يكوارن ويب هفدرات تنسيق بكن ده تشرشفي خطاكي معين ده بيلي ده كاري كي بيلي او جي كاري ادارينا يعني كاري اداري ده جري داينا نه كاري امنينا از به سر تاكاز دكم وارن تشيكرن و حتى نكو اركي خو اداري ومجاري انتجراسيون ده جري ده يكو بي رابن مجاري دمج ده بيك رابن حتى وشغي خباتك وارن مشاندن دي سنك سازين دولة الجريداي هنا وكي معبر مثلا قامشلي معبر قامشلي مطار هبن بركي دوادرون دايجي يعني اركي وانا هبن اركي خرابن لبالي اركي خويك وصل للسر باجير بلاون وسيطرة بكن اركي خوي ابلاكاري جشتي شيك وصا نينا ابا اركي هيزن ابلاكاري هندر كنا هنا ابي كو ام سرد شغلهم كو رب بنياك يعني بهيزن ابلاكاري سوري جشتي رب بنياك او انا ايفي كاري رابن بوه ام بيولا جرى قال ما رحت به يوريت بسكريكي ابلا كاري نينن و بالعكس جرى قال ما يعني اللي قال هيزن خبن اللي قال دجي واري خدبن وبشكري بدن سازين ما اداري اكو هنا جبنك بواجه بشوازكي سركفتي بيكورن باش پشتی کو اف پیمان هات بلاو کرن پرسک به وی آوایی درد کرد یعنی پشتی 15 سالان ده نوا روجاوای کردستان ده مرو دکاره بیج لگور وی پیمانه و لگور وان شرط و مرجن هی کردن روجاوای کردستان چه بدست خسته نا كان بيجن تشتكي ما هي في كريمه بدس خستنا البته راسته يعني هدفي ما جبي يعني بلنتربون لبلد تشتكي ما يعني تشتكي ما دس خستنا يجيكو يعني تشتكي امبيجن هندكه يجي نل جوري خاصتك مي بتجاره كده اوجي اما يعني با كذا حتى نهتي كرن اما بكده يعني بتشوك بكن خازم بيني قدم فرابي بين الزمان بشكل اساسي واتفاقي كواتي كرن فارستنا خصوصيات حريم كرديه بحمي والد بالي لشکری دا کاری ابلاکاری دا و داری اداری دا حتی داری سیاسی داجی یعنی داری که داجی از کانون بجم حتی رجایی که دست کفتین که هنه هاتنا پاراستن نه وکی که ما خواستی نه وکی ام دخازن اوه این مجاری که تکوشینه دوام بکی ili بله هیا مثلا بری حتشتی از کانون بجم yani دهالی اوه دا دواری چانده دا دواری خواندنه دا دواری کده کناتی کرن البته نوری پارستن خواندنی کنه ام بیجن زارو که ما یعنی دکت چما د مدرسان ده حطانی جامعه اوای وری رسمی کرن اوا مثلا اتفاق ده وجبو کو وا کانه من خواندن خود دوام بکن جبو و هدتن دوام بکن يعني بوزارتين بمجرد الجريداي جبو كم كانه بن يعني ودس كفتانه بباريزين يوري دوام كرن دهالي اداري دا يعني تبعي اداره كرنا حريم كردان ام جراد بيجن شي جزيره كوباني ده حمي الان ده حمي اصلا ده و جه طرف خلك منطقه ده قال منطقه ده ولا مشاند حتى اسكارن بيجم ايكو ناد ماشينن و برنج كيدتر اي خد دوام بكن يعني اركي خو ورا دوام كرنا و دهالي افلاكاري ده يعني ديس افلاكاري وهريمانه حمشي ود دست هیزی میک و ناب وزارت هندری آسوری ده ابی بیک دست من ده ریاداری ونجا حمیش کی و ریاداری کو نه بی کاری دمشین ابری من ده بر دوام کردن دانجام ده ده سر عرضه یعنی با سازین کو گلمه ده با پیواجوش ورش ده دست خستی ده حریم کردی ده ده باجار گوندی کرده ده و نه نگوهرتن و دوام بکی وبروي از ابونا او كندك يعني ابوجنا اصلا كندك ابو يعني جالك دسكفتين اي كشورشه تنا باراستن لبله قبل بيجن يعني طموحاتي ما هدفي مهري مازن ايكو يعني ايكو مجبوبه تكوشين كري دي صاد جالك مسألة ستاتو ده جالك مسألة دي جالك تشتكو كم هنا وكو ام جالك هين جبوبه تكوشين خدوان بكن دس خينجي هنا باش نها
يعني اف مجار هاتن زلال كرن يك خالن بيمانه مجاره هيزن سوريا ديمقراطيك هيزن باراستنينه او مجاره وي چاوي انتجراسيون وي دي چاوا بچرنگي بو بلاف كرن وي بچاوي بهم الجزيره همجي لكوبان نو دس افجي مجاري كو تدام كون بيجي مدسكبتي شورشي باراستنا چل يعني هرم الجزيره چ ديريك دبي چ يعني نافچا قامش دبي چ حسكي دبي چ كوبان دبي يعني هيزن قصدي يكون بحر من يخب شكلي توغاي شكلي لواء يخو نجبا ورن تبقر كرن وبشك ببن بشكي فرميج وزارة باراستانا يا سوري يعني دي سامكان بيجن يعني هيزن بحر من يكو حطنا هبون او ندي ساي بحر من ببارزين باش نهاج بو كوباني بتايبت برستي كرن اتفاقی هایی کو دور پیچ على سر کوبانه داوی ببه میناک مثلا نها لناف کولانه بحثا بیت کرن روشا کوبانه ایرو روج نزیک روشا شیخ مقصود نافي الرابع دايو وره اتفاق مهيرو يمذكر ودي مه يعني بشتي سيروجان وتكه مريته حتى هو شغال دفي يعني هيزن عسكري هيزن لشكري تشيل الجزيره منطقه الجزيره دبي جرك بكشن يعني هذه الجزيره جرك جهري مدرك من قدمك مثلا خباش تبدن همان تشل كوباني جرك يعني هذين كهاتنا منطقه هذه جريداي وزاره باراستان سوريا جرك او نجخ يعني باشتا بكشينن هل بتن هذه ما جرك باجار دركبن يعني باجار كوين نا باجار درك شكون بو باراستان باجار ناد باجار او جي باجار دركبن او اللي كيلك باجارن و السكني خدا يعني جيه خوي لشكري ده بيجيه ببن از باردكم ابا قافي كوبيك وري يعني وي مجارين امبارغو كو روشا كنا هي او جي جورتي رابع ده بحثا خصوصيتها هرمين كردي كر ايرو روج ديريك هي حسك هي قامش لوي كوبانه لد ناف ده عفرين وسركانيه هنا روشا وان چاوهات گوتو بيش كرن وي يعني روشا خلكي وي روشا باجارا وي چاوا ان هلبتنها يعني عفرين وسريكاني وجريسبين وكي باجر كنا هي قصدت يضانو تدا سرورن او انا يعني او ندبن يعني سروريا مدانا او يعني هي دي ترتي دانا اللي بلا او روشاج جرك بقى وجي جرك ورن يعني اوجو جرك ور سراس كرن يعني عفرين يعني سريكاني وعفرين هريمكي باجري كردان عفرين سدي نوت كرده يعني باجار و تب گندواری به اتفاق کمج بنا هرم کردی کری يعني چه دهالی زمان دا به چه دهالی ربه برده به هل بتن گرکش بنا عفرینیج در بستار به بلکه هم روزه که روزه پیک نته بلکه این زمان پیک گرک به داوی دا يعني اتفاقش به هرم کردی هاتی کرنه يعني جبونا يعني باجار کردان هات نکرنه او عفرینیج یک جوانه ایوری کرنه بلکه نگی زحمت به يعني زمان پیک گرک به حتی کو ام بیجن دور دا پیشکتن وارن چه کرنج بر کنه یزی ترجی و در کردنه لبله وکی ام بیجن حالی دمدریج دا هر ای وصابه لانها اتفاق ده هي امال هف کری هاتی نفساندنه و وگر چه بیه و دیسا پیوسته يعني هناك دار کرنه هریمیجی وری شرط و مرجی که هنه اوجی تیدا جی بگرن يعني حتى نكو ام بیجن دم پیش مدا وكي قافدني مقوتي كو اتفاق كجبونا باجارين كردان يكونها قصدت دا كمال هف ذكريش بو در كيجي ورا در باستار كرن يكج خالندن يعني تا بشيروني آويت سر دخوازن برفره ببه نهاد هرما لروجاوای کردستان به همام دروفت کار بیجه بده هزاران کارمندین ریبریا خسر هنه سازیه وی هنه ایرو هر کس لقدر خود برسه و لگور به پیمانه ایدی اوی چه ناس كانوا بقولنا كبيجم يعني حتى يجي خذها بمنه أوا يعني أوجي بشكل أساسي اتفاقية أوا جرك ورن رسمي كرن ذاتنا يكج أركن أب هيزن باراست يعني هيزن أفلكاري عندر إيكو جرداي وزارة عندرين سوريا إيكو ورن قامش لي ورن حسك يكج أركوان جابه سازين دولتي إيكو هنا جبوكو نوفا ورن أفاكرن يعني هيك سازي هنا خذت النبون برد من دست رژیم سوریه دابون دما اسد دا و ناتو شغلاندن یعنی سازین یک دولت دیره گیری دی وکی
سازين باسبورتان وسجل مدني سجل عقاري اشتي وسانه وكي مطار يكون بري الدولة دان شغلان سازين نبورن أفكرين ليه سازين ديتر يكون بري ريبا بري خسر بريفا دبرن اجتماعشون أوانا و انتجراسيونا و دمجه بشكل رسمي بوزارة ايه معني وزارة ايه على قدار ايه مورا ورا تشيكرن هلبتن يعني كادرين ايفا سازيانا ايفا مديرياتنا حمي چه برپسیار دبن چه موظف دبن اوانا gerek ورن تثبیت کرن ورن فرمی کرن اواجي هلبتن ويب اور ورا كرن يعني محافظة يعني محافظة حسكي أبي كبخوا ويجي طرفي يعني قال منطقة دوري بيلكرن قال كرد دوري بيلكرن مش طرفي قصدي دوري بيلكرن وقال وزارتي معني ابو مره هفدر ورن بيلكرن بونا وين لجنها بن ادواركم هناك وي زمانك بيجرك بي لبلس كون بي بيجم يعني بريار اوكو تبعي يعني موظف وبربسيار ايه بصازيانا ايه كروش وان جنجاوبه يعني بيجن غوري مقايسه من وقت بيجن يعني رشوان جنجابي او نيجي ورن تثبيت كرن او كاري خدام بله جده آداره وحتى إيرو يعني بلكي جارة سياسيانا اتفاقتي بلاف كرن garanti وكي فرنسا وأمريكا في وارد فيجا في تشاوانا مینا کم بیشن و چقدر اتفاقش چه بون ایریش دیسا لبی هرمه چه بون اگر کو ایریش وجاره چه ببین و هلوست آبان ولاتان وجاره چه واد نه قبل دسبيقة خفتنا خدا قلت يعني اتفاق ندير بواجهك هذا تشيكرن يعني بواجه في الشريدة هذا تشيكرن دفي بواجه ده هر هزين نبنتوي مربون أو جد جبيني ما دابون ما جبين لهبلير تشيكرن ما جبين للشامات تشيكرن ما لفر تشيكرن أو نهر ناف دابون يعني تيبت شي أمريكي وفرنسي ناف دابون يعني أو وانتي ذهبوا يعني أريكرنا وانجي بايشان ذهبوا جبر ويج بربسيرتي وان نمبر وهي بسيارتي كواني جدي هي و از بارد كم أول شيء هي وسوي هاليدا يعني هشاربنا كيا والسربي أساسي سروك أمريكا ترامب خا يعني سروك كمار سوري رأخت جبنا مثلا يك مجاري أخفتي أبون يعني أب مجارهاتنا أخفتن تدا سروك فرنسا كان جرا أخفت بخاجي يعني دو تلفوني كي مهبو فيرا يعني قلت از ببم جارانتوري سياسي جبنا باتفاق كون شيء بكن هنا وش ما إمزا نكربو أجر إمزا بكن ببن يعني أزببم أو جارانتوري سياسي جبنا به بقشتي أو كي يعني بوردكم خالي دركتنا كل بيت اتفاقي هي لبلي يعني بيوستك أم ورد دوام بكن جبنا كون مسوكر بكن كو أبي زانا جرك بواجب إخوة جارانتوري راب باش دوا بواجویا ایریشا و شرده پر مالبات نهاده پرسن زاروک وان هاتن گرتن دیل گرتن هجمارا وان لگور کوتی گوتن زیده یجی اف مجاره هان بشامیر هات گوتو بیش کرن جبو چارنو ساوان کسن کو ویگا وی گرتین نه و مجاری که کمال هب دکریه از بارد کم يعني بلكي كان جاران يعني أخفتني ما سرو كمار بفدرا تشيبو ما لف ذكر بكم وانا بقالين لبلا ودران كات وانا ديسا مجاري كنا هم سر عند ساكن جرك بيك أنا وين أنت دران جاتي تشيكرنا بيشتي مادام كي واتفاق هات أو كرن هات يمذكرن يدي يكشي أي ما أساسي يعني جرك يعني يكشي أركي ما أساسي كم كانوا بن أب يعني كسي ما كتنا دست شيء هذين دولتي إيه فرمي شيء جوا إيه عشيران أما وانا كانوا بنو بكن يعني وانا بقالين وفايك مجرد كمية أساسية كنا هم سر ساكنن جبوكم أو بكن يعني سر جبوكم بيك بينن أو هي ده لفاتنا ماذا هي اللي بالي شو باندن و بيك أنا ويجرجا برسكي يعني تقارب بيج تايبت وهمجي دنا بخد جشتيد حوينا بشتي أبني قاشا كونها مكر وكي مظلوم عبدي وجنها وشون دد نبا جواكا كرد روج آباد و چاواد برازيل و بيواجه دولة قال لك بشنارج مرة هاتن بوكو از ناف كاري دولة ديجي بقرن من شنو من هوالي خوا وكرن يعني من هوالي خوا جنجوديتن او بشنيار كرن جبو وازا وساجي بكم يعني هوالي خوا جبانا كاركم بشنيار بكم لبالي از ناف قالي خدابم قال خبم اركي خباتي كي قال لك مازن هي ام يكتيا كردي كو حتى انا هبو هزي كردي ام با قاوي كي ده پیش تارتر ببن
حتى أنا ما يعني يكتي قالي كرد إيه بارتي كرد شيكربون و هاتك وين هبش بوجبو ومسألة هبتنا لبل إنها مرجعي جرك مرجعي كردي جرك هم شبكن جسمك كردي يك شو بتهوي هيزن سياسي روجافا واللي قال شخصيتي كهنة هم جرك شبكن أزاد بدر يعني رولا خرابم أبا يعني أركي سر ملي منه بكرتي أزناب قالي خدابم لقال قالي خبم و تشتكي حتى أنا ما بيكنا يعني أبي كنت في اتفاقية يعني كيم دي بينن وقال لي ما كيم دي بينن جبوك أمواج بيك بينن ما هفدرا بيتك وشينات دوامك. دنابا فان روجين درباسبوي ده و هالوستا هيزن يعني هم هيزن سياسيين كرد لدربي روجافا وهم جي قلي كرد يالين دنين كردستان إلى أوروبا وشاوا ديت دفان روج وبيباجي كو درباسبو. نا قال كرد ولا يعني يعني هالوستكي كو سامبي سر بلند به براستي وسا قاوي كو يعني بارچه کی کردستان بشه کی قال كرد كبي خاطر كرد گش کی راد بنج بون او يكتي خوش بو پارستن ور ددن خويا کرن ام ددين بيجاره بشكل شوازي كده خورتر هاتا تشيكرن مديد كو قال كرد حمش کی حرس بارچه كردستان ديتر نتن روجافا ولا دربي ولات ما ديجيش كل قال من أبو هذا كي مزن دامه واس كانوا بيجم أب يعني أب هالوسط قال لي كرت أوه هيشتكو راي جشتي جهان جيت إذا قهرتنا كورة شكرن زخت ورا شكرن جبونا كو أفشر ورا سكناندن وأم بيجن أب قفرن أبيتن يعني بندوري كوني مزن لسر وجبر بيجي يعني تبايي كسين كو هيرو دنجي خا بلند كرن مش كرن ام ازوان سپاس دکم سلاف دکم جبر کو رولی کوانی مزن دبی بیواجه ده هبو پارتین سیاسی کردی جی یعنی بدمه بدنگ نمان وانا جی یعنی براستی خواته کی مزن کرن گلک یعنی پارتین کردی ای مزن چل باشوری کردستانه برای بیج مجاره کی بود چه ام بیجن یعنی لیدر وانا لیدر و پارتیانا بی او از نخواهم نوانگیش کی بیجم گلکن همي بدم ده هر روزانه بش أون مرابون روزانه بالتليفونان بشكري مرابون وانا جرو لك خوي مزن بحمي يعني كنت دست وانت ليستن يعني بحركه سرا اخفتن باندورك وجهات تشيكرن هم هالي معنوي ده هم جهالي مادي ده يعني دستك كواني خورت هات تشيكرن اواجه يعني هيز دم از وانا حميان بيك از نوان تك تك بيجم از ايجوان حميان يعني سباستكم برستي اول در دوره و برخدانه کو بدوي هاتي كر برخدانه گلي كرد یکی تکی کرد ای گلجی و ای پارتی سیاسی جی چه بو افجی جی سربرندیه نها برسا داوی از هما ولو بيجم از و ملت روجافا بتنه بهلم يعني دبي دمه تشتاكو هات كرن مل كولانا دي تش حمي باجرا بگره هر کس به گاویل سر پیام بو تجوان رچ دبيجه دنا بابان روجن درباس بيد يعني 2011 وربا امو قالي روجافا حمي بهدرانه براستی يعني تيبات قالي كرد يعني اي روجافا حمي بشيوه چل عفرين دبي چل كوبان دبي چل جزيره دبي چل حلب دبي يعني تخسير نكرن او نجوه كي هزين ما لشكري هرد جابي بيش تابون وانج قاندي ما كديت جفاديت و برندار وشهيد دان يعني بدل دان هم هفدرا دوام کرو و از هیوی دکم از باور کم هم هفدرش بروج هم دوام بکن برغم حمد شتی ما قالك يعني دم زحمت هفدرا در باز کرن دست پیک شورش دا ایرشین داعش تا ایرشین دولتها ترک سرباه هرمان دا قالك در باز بو افجي یک شوان بو چه کنه این افجي دمك زحمت کم هفدرا در باز کر حرتم جمجه در کتنا يعني هر چه قسم يعني زحمتی دیتی هم جه در کتنا اما مدار باز کری و مدی سجاره کدین گاوه که نو آبیتی آنها جی لیسا اما جی در کبن اما به هفدر بیجاره ده تکشون می سیاسی دا دستقستنی ما فی گلی کرد به شوازی سیاسی به شوازی تکشونی اما دیسا به هفدر دوام بکن حتی نیکو هم ما فی خود دوام بکن ام دزانن و اتفاق کواتی کرن گلی کسی نرازیه هیوین گلی ما براستی گلک بلند بو ام بیجزا ایماجی بلند بو امجي يعني ابنته محاماه بوجي يعني اجنان كم بيجي ولا مشتكي صح باش كريه لبلا عم بيجين كي دبا شرطين هذا جبوا ايرشان بسكين دبا يعني تشتكي ممكن ابو
اوجي مكر دبل في نقطه امر حتى كما بيشي يريشك قلت وما بنجهي يعني هنا دسكفت ما هنا دسكفت باراستنا وسري اسيام تخازن تكشنيك ده ماستر هذا بدل ما شاندن ام تظن يعني قال ما يعني حمشكي نجبه استنا اون يعني ندوه ابدانا يعني نقول حيوانا و سوزي كان بدنا قال لي اخوك انفروا واجه ما بفضل داوم كش بو كم طموحنا بفضل امكانن بيك بينن لبالي اسقزن بيجم نا ام كبنت كشني كنو افجي وكي بري او بيجركت يعني خبط بيجرك جسارت بيجرك كار بيجرك برا قال لي ما كوش ببون بقرن جي خو تيبت از بو قال لي حسكت بيجم اظن ادني جي خدانا بس قال لي حسكه هنا جوان يعني دركتن و يعني برحمه بقرن جي خوش بو كما تكشنيك مزرور بد مشاند و دركه ديسا يعني هذا ما ابلا كاري و دركه هنا بربسيري باجير هذا ابلا كاري و ديسا کو ام بیل بکن اول و درکه بنا رهداری مری و درکه هبنا و نتیجه دست او باجاری که کوم چو حتی نلی خوی درکه دم فروج لی خوی درکه یعنی گرک و گرن ما بدرات یعنی و تکشین خوی درکه دوام کن جدی ترجی حمی یعنی قال ما گرک برا رخنی خوجی بکه یعنی ام دیری مجوره فکریه لا همان دمجی گرک ام دفش تکشین برندن بوک ام کن بن ودس كابتن بهدرا اي ما بباريزن وكم كنا دس بجن هدفك ام بهدرا ما تخاصم بجنك براسي ما قالك شهيدان قالك اول ما هم بيرندارن اول ما غازي هنا يعني ام بوم نمكن بير بكن ام جيب هدرا بون يعني دس بيك شورش عطر جهيرو حزر ما شهيدان اول ما ريبر شهيد كتن اول ما شربان شهيد كتن ابنا يعني جبوما تك ابن سببي كم تكشين خد دوام بكن نكم سسبن اما بيتر دوام بكن شيء يحمي بيرتين يعني بيرندار رسا يعني شفاعة خازن قال ما كذا كما زندات ام جبوك ام كذا خدي دركبن اما سوزنك اما تكشين خو جبور ودا خورتر دبي واجي كنا دا بشوازي كنا دا خورتر ام دوام بكن اما بيجن هدفك برغم حميد تشتي يعني ام سوزدن که ام به تکشینه دوام بکن و ام گلی خوجی تخازم که ام برغم حمید تشتی دسا ام بهفرا به تکشینه خورتر بکن جبو که ام بگن هدفی خود. باش. فرماندار گشتی هزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی گلک سپاس کو دما خدامه و اف شیروه و زلالیج بو پیمانش بو مکر. دم سپاسیش بوجی. بله بینر نجاب وی آوایم بگیجن داویا برنامه خیاط تایبت هر شاد و بختور.